Idemo dalje na druženje sa klasićima. Mir s vama. Već je da prije polaska malo osvježimo četalja. Ići će on do tamo da se još zapraši. Ne sumnjam da ima usput popravki puta i prašine, naročito na Tiboriju, ali pređe red. Krenuli smo uz brdo prema Cetinju. I evo nas u Tivtu. Apart hotel Samardžić. Apartman broj 8 na drugom spratu. Prostoran dnevni boravak. Soba sa običnim krevetima u kojoj ću se ja kao iskusni kamper lomiti. Terasa s pogledom na parking. A s druge strane pogled na more. Soba sa širokim krevetom u kojem će se baškariti moj debeli kum koji inače ne bi stao u običan krevet zbog gabarita. I kupatilo je vrlo prostrano. U kuhinji više nego dovoljno prostora, mada nismo je koristili, mislim nam je trebalo. Tu je šank, a napolje je bašta i ispred plaža sa ležaljkama. I već pristigli dragi ljudi koje sam začekao da pozdravim. Pa da ovjekovječimo ovaj trenutak i napravimo nekoliko zajedničkih fotografija. I sa damama, naravno, pa one bez nas kao ljepše polovine nekih drugova. Mir i ljubav.